dan kewarna sapunika inggih nenten jalantur caritayang titiang indike sekade asa punika sampun usangan maka kawin ne mangkin lanturang titiang antuk nyari tayang kocap dan nyoman Jayo Prano sampun usan ipun mawiramo anak agung mawacana risampun pragat dane nyoman Jayo Prano makakawin ne mangkin linggih ide sang Prabu saheledang ngeruntuhang pangandika mangandika alus manis yaning daging tel penganikani desang Prabu Wiyakti dahating pelapan alus ngemanisin pisan Jaya Prano pading daging penganikani desang Prabu uduh ne kecai nyoman Jayo Prano parekan manire ane jani padingehang bancai nyoman subah kelih anotaku jen kengrana yang buka keketo nyoman sawireh anake buko cai ane jani subo madan taruna subo kelih uas padayang ban manire mengalihkan cai soma sawireh cai subo madan teruna subo madan klih deke ane ngawinang dot sajo anake buku gelah ngaliang cai ane madan pejatu karma wong jero kula pilih sawireh gelah liung lah pengayah puri ane jani gelah nunden cai nyoman sekancan wong jero puri ni ento makejang lautang pilihin ban cai nyoman apa ngatuh
Sake wala pengideh manira arepe tekeneng cai nyoman. Apang mawit uli kenah caine ane pesaja. Lakar nganggo wong jerone totonan somah caine nyoman. Nah. Wong jerone tigang sekancan pengayah purini ento ane 600 diri totonon lautang pilihin bancai nyoman. Nah. Cai pilihin dong ye namun to liun penyeruan purini ane kengken tagiang bancai nyoman ane putih ane selemanis ane bahenol ane seksi lautang pilihin bancai nyoman. Nah. Angin apa saking saja sake walau pengidih gelah tekeneng cai nyoman eri kalone cai ngalih ane medadan pejatu karma pang meduli kenah cai ne ane jati-jati kenah ane pesaja totonan nyoman manut tering jerone Jen mirip wong jero purine totonan ane demenin cai manut tekeneng keletag kenah cai ne nyoman. Nah. Mumpung aku menu hidup jen keng ranayang buku kekituglah nunden cai ngalih pejatu karmu senun gelah dini nyeng cengang gumi senun gelah dini maurip di gumi sekalune ya. Wireh cai pakon nire sawireh cai nyoman jayo prane parekan ane mule sangat sayangang ban manire ane bani masuk wah cai parekan gelah ane status subakti tekeneng manire diastu ke cai ngetohang jiwa permanus sing tayan makirit
setada cai sutinde tekeneng linggih manirone ya. Aduh bangkung manempalin bawas sawireh buka keketo nyet manirone pengidih gelah ane jani de pesan yen cai tuara narima apa buin bani cai lakar tulak dekeneng sapeluir pangudoh manirone ya.